बतझरा खरागादाव खौसे हाग्रा सामलायग्रा कमिटि आरो खरागाद हाग्रा रैखाथि होग्रा दोलोनि खौसे सिग्रोमनायाव साल दंफां थुख्राजों साइकेलजों लोगोसे सासे दंफां फालांगिखौ हमदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरआव कक्राझार जिल्ला बतझरा हाग्रा बिफान मावख'नि साखाथि महामाया हाग्रा गुदु गेजेरनिफ्राय खोमसिनि खाबु लानानै साल सिगुन बिफां दानफायनानै सिखावै लांखोमाबाय थायोमोन। मोनानि 8 रिंगासो समाव दंफां फालांगि साथाम मानसिया थुख्रा खालामबाय थानाय समावनो खरागादाव खौसे हाग्रा रैखाथि होग्रा कमिटिनि 7-8 सोद्रोमाया आखाइजों आखाइनो सासे दंफां फालांगिखौ साइकेलजों लोगोसे दंफां थुख्राजों हमनो मोनो। लोगो सानैया खोमसिनि खाबु लानानै खारखोमालांनो हायो। उनाव दंफां साल सिखावखौ साइकेलजों लोगोसे खरागाद हाग्रा मावख'आव होयो। हमजानाय दंफां सिखावा पियाजबारि बानियामारि नैथि खोन्दोनि थागिबि जेहार आली होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। दंफां सिखावखौ जेलाव दैथायहरनाय जागोन होनना खरागाद हाग्रा रैखाथि बिफाननि अभिजित दुवारा जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मिन्थिहोदों। मोर नाम श्री रमेश चंद्र दास। मैं खराघाट जेपिएमसिर प्रेसिडेंट हाँ। आज आम बागान तदंत चलाई देखा पाँ किसुमान दुष्ट चक्रई बहुदिनरे कम खेति थाको आम धरब नो गस काटी हाल सेगुन गस काटी अवैधभावे महामेया पर्वतजवार आम जेपिएमसि बागानर अवैधभावे रई गई थाके किन्तु आमी केतियाबा ठेला बा साइकेल बा गाछर कुंटा धरिबलै पाওঁ किन्तु मानुह धरिब नोवारो। आज किबा कारणत आमी जेपिएमसि 8 जन मान सदस्य आহি আজি সন্ধিয়া 6টাৰ পৰাই আমি গোপন সূত্ৰে তদন্ত চলাই এজন মানুহৰ এখন সাইকেল আৰু এটা খালৰ কুণ্টা ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। নামটো কি আছিল? তেওঁৰ ঘৰ বানিয়ামাৰি পাটকুট বুলি পাইছোঁ। নামটো আমি ধৰিছোঁ। এই দুষ্টজনৰ নাম হ'ল জিয়াৰ আলী। তেওঁ বহুদিনৰ পৰাই তেনেকুৱা বিজনেছত অবৈধভাৱে চুৰি কৰি গছ কাটি আছিল। কেইটা গছৰ কুণ্টা আজি আমি এটা গছ আৰু এখন সাইকেল পাইছোঁ। আজি অভিযানটো আপোনালোকৰ অকলে আছিল না কিছুমান আছিল? আমি আজি অকলে প্ৰথমে মানে কম খেতি আছিলো। ফৰেষ্টৰ ষ্টাফে যদি গাড়ী লৈ আহে সিহঁতে CID থাকে ৰোডত, সিহঁতে গাড়ী দেখাৰ লগে লগে খবৰ দিয়ে এই দুষ্টসকল মানে গুচি যায়। গছ তেতিয়া গাড়ী ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে আকৌ আহে। কিন্তু আমি ষ্টাফৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে ষ্টাফ পিছত আহিব। আমি ফোন কৰাৰ পিছত আমি আগত গৈ আমি মানুহ ধৰিম বা গছ কটা দুষ্টচক্ৰক ধৰিম। পিছত আমাৰ ষ্টাফে আহি লগ দিছে। এতিয়া মানুহজনক কি কৰিব? এতিয়া আমি ষ্টাফক সমজাই দিলোঁ। খৰাঘাট বনবিষয়া মহোদয়ে কি পৰ্যায়ে লয় বা কি ইয়াৰ ব্যৱস্থা লয়, সেই বনবিষয়া মহোদয়ে তাৰ উচিত বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব।